damai atau purimanan, torili mo dato sindualan, kada katongo harus sondihon, harus sondihon, nong ditambalut Yesus kasasarit korong memoduli, ay soko iwan sinunod kadang ketemu Yesus nasondihon. Masuk tapusang luna, kosurot ako dinangaantakan, korun ginaw ang pangsara, kada katongo haroy sondihon, haroy sondihon, no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli, ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nasondihon, harong sondihon, no gitambalut Yesus kasasarit korong mamoduli, ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nasondihon, ay soko iran sinunong kadang kotongo Yesus nasondihon, kadang kotongo sondihon di Yesus. Kanomisis atau isang samayang kinarahingan isang kerajaan surga kung sikaw to sangimpasihay do kaswabon na bay no akan nakasangimpasi nga kanwi haydat magisiso dot iswang ka baktian kaswabon diti kung sikaw Tuhan to berkatan wihay gisang bapiramutan dahay nga alumis nagi pakinangahan dahay nga asamulo tinasambayang dahay isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, osanong kaswabon data daw dabay no tokoy minamakay di rasukot iyat ti kon nung asagitan ako ti ano pa sagitanom ay elanom iti garong ki okay, jadi mo bersakod osanong kaswabon kumadati din sanan kung sikaw to paimiyaw tako pakasari kaswabon dabay no monari mo tako dat paingkuhuro na pakantakan dat pamagunan dat tadaw dabay no id kasanangan te ka ikasusan tongoruol ko paingkura nga iti na awayaan dati ki sebagai tulun labi pa di sebagai pananod na kinarahingan. Okay, jadi miyampay asikap may light di nga mumbaldi mo natasat ay tumano dila tempo mila na po pukulan na kahit ako sanang nagid ako po ang apasan ko na po hingga pa di makinangok kago okay, bayan na po nga pelajaran na po dati pinengguas dahilad Kisah Para Rasul 5 ayat 16 o gumutulon man tada ibandar-bandar
id somok-somok ka Yerusalem, ahuyod padir rumikot, mangigit ta tulun-tulun di sumakit, tulun-tulun dit, puangan doro araat. Ainsanan no padila dinga numan lingasay. Tokoy. Ila numatit, ainsanan at obulig eh. Ainsanan ka na po nga. Kumbala ko ay karangod Pastor Jim Gabu dat manahak da khotbah Yohanes 3 ayat 16. Kana po siyom haro iso perkataan dat ajaib ka i osundo Yohanes 3 ayat 16. Kana pagadi nga isay na po it ay kaban mo ya kitab gi asala mati. Yohanes 3 ayat 16. Mantadi di ginaya lisik kinarahingan dat pamagunan iti gisambot isiyah na po nga pinapatahak ki tanak daw igaliid may dat ainsanan na patulun di atumbayaan kumadaw tidak binasa suay ko kanuk kapasiyan dat paingampos. Jadi boros na pod it asundo kasi diti nga setiap orang aiso it pilion, aiso it iadadaan, aiso taliban, setiap orang manikid tulun. Akan kami agaliti bantuan corona gi. Pero isa ini pilion manahak bantuan corona. Ngon di pakai ito gi. Ino po ikanum isay. Kapagulon mga aya. Ibu tunggal ka. It okay you. It ang susa. Ay, puro ditibay no. Iri na pa nga pangurus Ay, lan ko dihitid agumo pangurus sa bantuan corona ki. Wana ka man ako padako aturo. Pangurus anuay na siya iabu, iali, amina. Contoh lang ngaran dat diba. Pangurus B irihi akito tu iri kakagya akita da susa dari kampung ki. Abu, ali, amina. May nadit pangurus si nga isisa makampung dila. Iri na kita da susah intalo na kano yun. Jadi manay adil ki setiap orang kagalo sekira na keselamatan. Kasuaban na bay no inapoit boras dat asundo dahila nuka. Iyalo na po, insanan, liningasan, no lingasan. Santab da pa diri numikot, inigitan sumakit ko mandat rusada araat, ampuongo, liningasan nga ito. Yati na po may dokutur, gi. Hopod ta ka no patulun, apay lanam o lingasan nga ito. Kanda datid it, yati inda nga membuat kesimpulan sendiri. Aku ka nga mo tubati ladisyo. Mundali na diri dako turatiso. Ay ka ngam, ay ka ngam. Ay nandad moniki di klinik kat bayaran ki. May dila klinik kerajaan. Gumutulun tu piri gya. Nda ay ba piri nga amura ki. Nga semua orang, setiap orang yang percaya, Yohanes 3:16, setiap orang
Kisah 5 ayat 16. Mia gali ayat 16 ki. Semua orang o insanan yulo, mereka semua, kita semua. Oke. Oke. Intan ta kana pula ayat nga haro duo. Oke. Ilet pihulit-hulit pula panulis ilet sakit. Kadang-kadang nga iyati nga apasani ko kita nga nukan ilo na sakit ta bobos sa aramaid apuri manandati ki. Saira na pod sumakit ta tinandati nagi sumakit ta rohani. Iti na pod duo hiti nga keperluan dati tagayo. Sumakit ta tinandati keperluan ni dati asihat. Sumakit ta rohani dati keperluan pa dati agayo nga alingasan rohani dati. Jadi iti na po duo ko mo yun nga i keperluan dat bobos sa agayo montok dat tinandati. Akon na po ko tinan asihat rohani nagi nga mesti asihat. Okay? Okay. Uli karena sakit pakagunim bulayan nilat panulis dati mani dati payuntalango sakit. Nudo kayo sakit. Amo ako na atumbayan na ay sa sakit dati. Asusuh ta kono po, sumakit ta kono. Mantad po tanak gisambot ti kapatay, gisamba ampakan pinuhobo surupo dati. Sumakit kono po. Tikid-tikid ta daw nga ilo no perjuangan dati iti sumakit ki. Agayo no matiot ay kanta kanilo sakit munta ka rohani dati. Saira sumakit at tinandati rohani dati nga sumakit. Sumakit ka no po. Ta ko nando atumbayan na kinarahingan ki. Ay. Mi guli-guli sumambayang makisambayang ngay pastor naurapan ngay puasa ngay ako'y alingasan ka. Hiri nando gumuyo nando hit o guyo nando hit katumayan dati. Sumimpang-simpang paditi damot ka mo nando dit kailo mangubat ka. Ngoy no di nga may no di papili dahit tantalo atinan ki babako nga tok o gumupakod diri suwang. Hindi isay katumbayan no kalingasain kono gid kalingasain gid kapiyo. Iri na din isay di katumbayaan to ko tumbayaan to kapag kinarahingan. Yo no pod ya di awan ko ma kuno tumbayan kinarahingan. Kalingos sa gid tulun ka kinarahingan ki. Bah, pengkor. O sonong dari haro bobolian da si bintis ki haro pa tu. Bobolian da SDE. Haro na pa yung bobolian da SDE dun do. I will go kama. Tu ay so no mati bobolian da dun do. O insanan na po dati nanuan to kano kasiwatan dat bebas to kon isay no po namaya da isay at kon namaya masitar namaya katua garaja da sumuko makinarahingan nuno pa di ay so na kamunda double standard to kati kon kami agali jabatan dat iti pamagunan ki kakitangan kerajaan kana po kakitangan kesehatan kana po double standard haro kamon double standard hinak karajaan do kayo haray double standard gi katakan do pulis lah to it aku atas checking ko dun gumuan na saman ki karatan dati pulis di kamu hiting haray pulis dati ti jadi kapisanangan na bertugas kumada ko ito nga pulis-pulis ngay sa kira na papulis ko tahana ko na diri checking nga mga butak tayar no gi no ka de pulis
Ada si anu kah kasih Roy to ketua pulis nga tok oh, kau bertugas di mana? Hingga kau bertugas kamu tadi Ailan apa siya pulis iri Pataliban apa siya butak pe tayar. Iri nih kamu ada double standard. Pengkuro ay mangko. Security yati sepi Adventist. Pastor, contohlah pastor bertugasi sa ngulun ilanam no ako tureten no karaja lah. Kok kita pastor ay pastor iti ka Taliban ngay na po isang baris double standard di yati nga isu ang Adventist nga hare double standard dati isu ang kitab nga hare double standard no ka magihup to ko no terutama kawan-kawan sa iman hare mo ti double standard isu ang kitab kumano po nga ato kay mga salilad kitab nga hare pa double standard umbalay ito kong mangintong kulam hara double standard da isu hangga kitab Galatia 6 ayat 10 manta didi dadamot tahar kasiwatan kumadati kanono mamonse kosanongon kumad oy sana no tulun hilo nga semua kalau bilang semua lah bah kadit ipagira-kira kanda tulun ini kumad oy sana no tulun nga haro nga itini double standard terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi atau ke insalawon isuang pemagunan nga hare double standard. Kitab yang hare double standard kepada kawan-kawan kita seiman. Haray mati. Jadi montok ko kayo hisanging karaja. Kok kita konpod oy ho di mo kikinang dusin ministry ka. Hiti Taliban pa barisan. Kada ta kono tiadi harap ya double standard hitid kitab nga mantap kay adil. Haron di alasan da double standard dat reta nilat kawan-kawan sa iman ki intay pagina ko Galatia 6 ayat 10. Pumunsay ta kono kasanongon dadamot hara kasiwatan kumad no kalo dadamot hara kasiwatan kumadati kanaw na mamasek kasanongon kumad oin sana natulun nga labi-labi padi kumad kawan-kawan sa kita sa iman. Haray mati jadi iswang pemagunan nga hare double standard dati kitab nga harahi isay salamaton ini tong satya irin naman ko di si tanda diri nah jadi ano na datitit double standard da kinarahingan no ka kinarahingan nga hare double standard no inapoy tampinay ko nga no ka ihumo ta kakago magihum ya di ano kasadya ulam harahat double standard da ginarahingan bah saudara-saudaraku nuka kinarahingan ino po'y tampinay ko nga iyolo no hit pananud da kinarahingan isay di keluarga ko kad minuhat isay keluarga no iyolo no ino po'y tampinay ko iyolo no tumanud di boras-boras sa kinarahingan
Hari double standard de kinarahingan ki. Jadi hawa to kono tit double standard. Sekira nepod manukod asono nga urusan katutun to ka ditulun. Asono nga mintutun hara duo no ralan. Kumoiso manukod nepod ay tutunan mumunsay to dit paling ga arat. Tok kum ay tutunan to kono po. Tok isiyo mo ti itarat ka. Tutunan na tulun. Kumaduo, mano ko na po ay tutunan, mumunsay di paling ko tasonong. Jadi, dati na po tagit, mumunsay to kadit paling ko tasonong. Supaya double standard do pa kinarahingan nga ahaw dati. Aya, adi may bulay ayat nga, ako ni kailo ayat dati kasabon ba ino ko. May na ko, humo. Ina pa itang pinay ko nga, manano do boros kinarahingan ka. Okay, jadi, sayra ano pa sumakit ako, gumuli to ka pelajaran. Nuno na pa nga kondorong ngay. Nuno na pa manuon sayo paburo mundorong ngay na pa rin. Sayra ada sumakit. Miagal na karita. Sumakit na pa karita ki. Mogok kadati mogok sudah siya punya kuda ka. Mogok na pa karita. Ato ka namin lang mamanaw. Suway na gidi doon na ubas sa hara karita ki. Hila na sampapinga mo ng karita. Ano di abayan na mamanaw. Mamanaw ka gakad nga uhotan da tulun. Ay, mamanaw di bay no. Kubasan po yan sumakay karita. Ako na pa sumakay karita nga. Sumakay muto. Kakito. Taka na di mamanaw. Tulun mamanaw. Ay, mamanaw ka di bay no. Jadi, kondorong na po, sayran pa sumakit to ko. Kondorong ngay na po, karaja dati, milo pa buruan. Nuno na po nga, kondorong na po. Labi kurang nga di midupagun. Midupagun na pagi, iya na pa ahli keluarga. Mau tidak mau, mundorong kay. Terpaksa kay, mundorong ka, tadawid deh. Ngano ka di baynad halo piha karuhang ki suang walay te ka tampinay may patamok ka swabo na may nateno ka mila na po ham manahak ta kasukungan kada nagyang ay tamo labi pa dit iri na po nga tampinay no ko anak buwa no ko manahak ta nagyasukungan ki undarangan no po damot. Okay. Jadi nuno na pahit milah no paindalanan nga may alingasan to ko to kumanta ko usaha wagi ilo na sumakit sekiro na pod isakit ano di at sangalan may to ka rumah sakit o ngay to ka na rumah sakit nga katagaday ni kago di doko turot yot di po sakit num o ngay ka nagi ka. Sedangkan tujuan na po dati, ino po ginawa dati nga, manguhup to kay dadi halo. Takan na sikit-sikit na may rumah sakit ka. Iya dadi tasaraw to ka mo. Nga, ngay ka nagidi, tagada ka ni kago di dokutor. Jadi, muntaki dokutor harad di tiswang. Alaid na po yahay may rumah sakit. Akon ka ayah di moy. Nga, kobi yahay da kayo da gumutulon da ubatan. Kadit pamalapis ki tingkanan ka ani gida kau pud may rumah sakit sige di kau pud gitu ginumuat tulun lolongohon ko nohom sanga daw ko may pakiubat iri na ata ko kau pudan daw may rumah sakit nga mantad ko no boros dat ilo no walay pangubatan at pawayaan itit kalingasan dat yung pudon do terpaksa mo ito ko mau tidak mau nga mo ito ko isuang gatuman udah kinarahingan nga ilo ibo sumakit ngay rohani dati mau tidak mau rumikot to kay kasarid kumadi mau ngubat sumakit to tinandati sumunsag to kad amoy buli jadi insan indua alingasan to koy
nga hara timpu-timpu dat ay yatin po nga milad alingasan. Paingka nagit isu ang rohani, sumakit rohani dati, mungkin dati timpu diin daw, alingasan ta kay sandiri. Nga, harakan takandat, takan na milad, may pakiubat tat rohani. Okay? Jadi, iti kaswabon na ba yun nga, tubati rohani dati tibo. Mungkin dat sumakit rohani dati, okay? Nga kapag yampay ito kakaswabon na ba yun, no? O batan di rohani dati. Akan na pa kaipalambusan ko, maya iti pelajaran dati, nga ibarasan da ko, ipintay pon da ko, di na komen nga, tubat nga rohani ilo. Eh? Ayat poposan, komen, asa ng kaswabon, piya nga, tubat na rohani iri. Atay, umbalay pagid, sa bangot ki, iya ko mikaruhang, sa bangot. Sumakit tapurimanan di nga kaposik sigog kahit di bay nagi umbalay pagid po irang o karuhang gahin no ba umbalan kaswabon na suwab kapasik karuhang num pisansod ko sanang kaswabon gano nga kagagang mo tisad ay susuhay man ko di si bay no. Gapos ka, gusto yan din lagi. Sanang kaswabon ka nga, kopira ko matid. Susuay man ko di, bayan miuchap din, sanang kaswabon. Irini ka man panghiwaguhan kan tagya. Okay, jadi, hingga na di rin, nahawan na dito garang. Ina pa yung sakit, iswangga kisah para rasul 5 ayat 16 ilo. Ino pa'y rumikot kumadi Tuhan Yesus nga sumakit tinan, sumakit rohani. Papakita kumadati da iti na pasakit tinan nga warning, amaran, kapoylan, dat apatut takod rumikot kumakinorohingan. O kono ko rumikat ti mangubat, o kono ko dokutur, nga rumikat ako di dokutur tagayo, dokutur kinarahingan. Dr. Jesus, tok susway, yun di tahaduya, Dr. Jesus. Oy, yun di tahaduya ngaran siya, kaya nga isyo na mo ti dokutur dati. Rumikat ako kumade siya. Ina pa'y warning idi nga tanda da rumikat ako kumadaw. Isuot pagangatan do rumikat kumakinarahingan. Sumakit ako, I will go. Sumakit, I will go. Okay. Ano pa dati, tumboyo nila warning, silap sikit ta, o kundim ta kumati. Harot, sang ulo na tambalot. Ino po hikaritas siya di nga Ford R2 ikaritalay di tibo. Jadi mongkulakak di hatinggin nga na siya po tada di hitiwalayom bah o kabay umbala di doktor tikus mekanik tikus umbalay minang ukab nga na jemit conrod connecting rod bearing. Jadi mau tidak mau terpaksa putungan ni kransap. Putungai kransap, tukar laina, tukar piston, tukar connecting. Ring baru, bearing baru. Iti na po di boras tibay na nga ina di kay lelakarita lagi. Ina karangaw-rangaw. Kaganti ay nga na ring nga kangkus siya. Kaubasan na mati sakit at tampinayom. Gantian iti pombomiyak oil pump. Nagitan na si oil pump minuli. May pamali.
Aku di na kailam mahalaga tangko paling kura tu paguli nakagus siya do kad ditambalo tom ay osonong itipom ka kasyo alumi sila ka. Wow. Hingga no sangkay na ay lah amo kinangon nasihat na dakutor papasango kumati ay nakari kata sa jami karitam ka-gym kago. Pero di nahi 1,000 labi anai ay napakay ka-gym kago. Sera na po napasi nga ina po warning gat moto oil imiagal Aladdin iya di kagya warning miagalit it jag Aladdin digi amatay kang kusyohom amuti sumalakay miyakilasi nga uli karnad confirm guys siyad asan ang ipombot moto oil aku di tanda sanir ila Swiss at naragilo kangko jadi man ganti ila Swiss pamanaw na siya apo nakarikat 1 kilometer ka-gym. Aya ka-gym mati oy iri no amo kinang warning ki yati no pati warningan ta kinarahingan ila sakit isa warning dati dat rumikat kumakin rahingan isuanggat kisah 5:16 sumakit ta na po rumikat ta kumakin rahingan tok ambil paduli ta kana mati warning sumakit ta po tinandati o kon lumasuk ta kana pagi kati tinandati tok haramati sakit ka. Jadi asal kita demam malayo nih. Asal let mumang tokod kom lumasuk toko tanda det harus sumakit te tinandati. Harus sakit ta rumikot. Megal no corona ki lumasuk kagad de. Nunu na po itarol dati haro na po jangkitan nah lumasuk to kana. Popoilo na itinandat sumakit kamoti inan ka. Jadi okon na ko kapoilan dat oporlu ta kamoy pakiubat iti tinandati nga iso nagi kapoilan iso tanda iso warning iyati na pa nga oporlu rumikat kumakinarahingan. Wah. Jadi sumakit to ko I will go. Sumakit I will go Kumano pa nga karaja no pa dati ti kumakinarahingan I will go to kono poti manikita daw. Sakit to pa dati ano boratutunan ki agumo sakit. Yohon na pom di mumbala kunya di basuk-basukon iti nakanta sakit titid arikot. Mamaguno nandadit nari pangilagad ki. Okay. Pahilan ta ka pala sakit physical ilo. 5:40 aya. Kumadua, sakit ta kumaduad irumikot ilo kumakinarahingan, kumisa na po nga sakit physical. Kumadua, ampuangan dot rusad arat. Diganggu ro jahat. Iti na pa kamayan da diganggu ro jahat nga dati pakita ilo sumakit. Haroy matigay tulun dot lain nga paingili sumakit ki. Gisambot yadit haro na mumang gandas mumang pasa iditinandat ko painli kinoloydo nga ay mati-matay. Hara nagikanta kandat iyala na padinga pususan da kinarahingan na kuro. Buli jadi haro dimat. Haro dimat. Korohian
kolisihan da kinarahingan ni tulun haro di dimat di siyo nga man tadi di adik apa kinarahingan ngan anu pinuho daw haran pa'y sumakit ta iya di tampinayam ilahid na sumakit ki i akitah no na pam ana da patut tapay miyaw ngon nagi lahoy masitar lahoy ni masitar ang pakisambayangan milon na pod uhota ni sumakit mani siya uhota kapiyam ay madi harot pa'y ngapi-ngapi nunda ka silap sikit tanpa disangka-sangka haro dimati siya mantad ke haro dimati siya asianan na kinarahingan di siya manu kinarahingan dat patamon di siya dimat ngayon lagi pinuho ba ato ko aswayan sayra no pa rumikati mo si tarot may panambayang idi akan piya ka dimat mungkin da haro hitit idosah di siya dat it aporluh dat patahakan di siya kumakinarahingan sayra no pa di sumambayang mo si tar dadamot ta sumambayang sigag kahit pagidu pagun di siya sigag ka kapatay nakura sayra na po na isambayang ay nga no gadan di rogon dat mangigitit perbuatan di siya ang arat ila sumakit ilang ako rong awilo nga ako puriman paimiyaw pagyatinan jadi sa kira piyad ay siya kasonsog sayra no pa sumambayang toko isiya ka daw nga mampay buli jadi isuang da sambayang dati kadi siya di isuang gat sambayang daw kadaw makiampun di siya kumakinarahingan mampay dati sinuambayang katahak na siya kapasiyan daw kumakinarahingan amo ngayon nagikinarahingan pinuhobo nah jadi itinapot gangguan dorogon tidak semestinya mumbal-umbal pa di maguhod akan kayo di kadang-kadang gat hila sakit nga milik kamo yung gangguan dorogon sambayangan pa dati kapagidu irogon ampakan lagi pinuhobod ditulun jadi to kay milad pamumuinan iti sakit kadang-kadang nga iyati ang sihat kapuriman to kad ay sa sakit haroy sakit dati di nga kadeda paminintalang sayrad akita daku turo sakit dati nga hirinon dot ay numan da tulun ka numan pa tulun rikot to kuno kumakinarahingan sambayang to kuno pod hinggo no pod apatayo kuti nga kada pod umangano kud rogon ka pasanong nagid umangano ko kinarahingan ko umang rogon kantag ya nah jadi sumakit isuang rohani isuang physical suang rogon sakit nga ilo ay say tubat dati suway ko I will go rumikot to ka kumakinarahingan kanupad hilo orang-orang yang diganggu roh jahat isay may pangasaw roh jahat nakura ito may pangasawi siya arat gya roh napad asanong ay may pangasaw dati pabuat to kapiyad araat ro na pod asanong akan ka may pangasaw tanganak na pod atiil paingkada da kapiya isa pitanganak lah paingkada da iti so kamoy may pangka sila ko itiyad di ngon kayo paingka andad pura-pura ka nagyad ditulun na mintang isay maamang kayo kakago kumoy otil matitiyad di ro jahat mengganggu ta na patulun da suway mga saw ta katulun da suway arat tak matitiyad di
ilo no korohian ilo terus ada arat may pangasaw tulun mengganggu to kano patulun sa pitulun kamu po nga yati na po ay say bidadiro tarat mengganggu okay? Jadi milah na po kada to kano pangganggu datulun sa pitulun agumo ilo mengganggu ulo mengganggu ketentraman mengganggu harta benda okay? Mengganggu kerohanian sini bah lama tidak jumpa kita haus dulu bah rogon ro matid aratis ya deh sifat na polo jahat mengganggu to kono po ay say bida dati dirogon rod arat ilo ko basanan dilo jadi kada to kono mengganggu datulun kadang-kadang mengganggu to kapikaruhangan datulun nah I will go to kono ditibay no sakir no pod iati no po mengganggu keluarga tulun I will go kama ro matid arati ti ro no pod araat nga sifat no pod nga mengganggu to kono po ay say bida to ko dirod arat kada to kono pangganggu o sanang nagit iati o gangguan ko iati mamaganggu bah jadi isay mengganggu rod arat mengganggu kono po iya nga si bida do rod arat I will go nakura tu mengganggu ilo rod arat apa yung kura dilat minggaso tampinay Wilson tok haro ititulun nga haro magisusuay bansa o kuat tumonging gasa-gasa itulun manunod day siya gogoso nga tumugod di mati tumugod do pa siya kamano pa nga ay osa nang itit monging gasa iti pilihan ni kasari tulun la inapahit paingkurah panginggasan no nga ay ako kuhaan no ay si masalah nga agya magagal titulun mo haro hiit o sikapo asindiran labi po din abangat to gula o sikap mo tiya kad asindiran abangat to gula okay nakurah to mengganggu irod arat to iri na sifat tisyo nakurah to mengganggu iri na sifat daw suka mengganggu takandat nakurah to mengganggu kahom loson akan ka loson siya di iri na tabiat daw mengganggu sedangkan da irogon hila kerjaan surga dilaid mengganggu isya dit ketentraman da hila surga jadi ilo na po mengganggu ilo nga sifat tirogon mengganggu to kono po pagidu no dai rogon do hino dia kan tagya dahar na tiade mengganggu mangasaw bola mangacaw nga malayo mangacaw nudit mangasaw dusun mengganggu magompuang lah sakira na pod mangugad to kadirogon nununay mila dati pabuatan hari boros-borosan dahitid dahay di tanganak po isiya na po dihom haragyat bongit isiya di bo anaruhot ganggut isiyo bongit hiti na po nga ganggut anaru bongit po yung ka pailalangay tatiyadit lakunan do don sina ay sayra na po di dot minay ka kaysid di pamutong mo umbal na kakadid harodihot mingirak ko orong usyo mantad ko korong usyo mingirak pigit-igit mati purutun saga ko karate ko purutun saga bakakuk pigit-igit purutun saga nga
bakakuk kan po nga atutunan ka di pulis nga proton saga kan po proton saga po nga buatan Malaysia ki jadi di atutunan ko piyo pigiti-giti siya proton saga nga ay umbal na di korongod haram mingirak ka sumulok ki palo ay siya numan gunaw proton saga nuno kodongo ti asye dangol daw hom ongay alobohiri palo ongay siya alobohiri nga tingkod mo ti kakay miningirak suab nga haro pa kasari mingirak kumon na po nga ay minada si miningirak dat harap ya bongit ti siya iyati no patim taka diragan po da si irak-irakan taka nagi isay ta ka di sumaporogon gi nuno ta ka na sumaporogon ay so at kakwat sumap ta ka nagitulon sa pitulon ay so na pawo dati labi pa di sumap ta ka rogon nga mau tidak mau sumap ta ka itu isiyo na sapon dati no kadi sapon na po daw kayo akon ka sumap pangwasa ti pamagunan nga malawan roro jahat di udara penguasa nagit ti pamagunan tulun-tulun nagit tulun sa pitulun ata ko nakala labi pa di sumaporogon isay to ka sumaporogon milay siya tumagak iyati mila to ka tumagak ay siya apatay tokoy yoho nga si humbal ko na dadi ko mo na mila tumagak mila na po di tumagak ko nuno na pabuatan no mila ka na tumagak mila ta ka na pa tumagak ina pa'y asaro pabuatan dati nga ini tangarat kay pabuati tang sanong ba jadi ponong kisap na pa dati nga rogon paing kukura ta ka di sumaporogon kakita pangamo nga syukur na to ako iha kakita rogon kakita ko na paraganam nailanam hingga patangkusan ay mati asimbayan itit kakita kasari rogan modop ko nga paingirak sit kita no manaw panaw ko nga yun diharat manglanggat manud-tanud ay lan munod irogon kumano ba ay aramay tit kakita rogan bulidan dad adi katakadi karita may dako surungo oy kangatok kum gantayo no gantayo no padirogon na mininsawat jadi paingkurah ta kadi sumapis yo ay sa naswela hawan dati suway ka boros kinar suway ka Tuhan Yesus kapuriman ta kanapod ay miagalidit suway mo titik ngondorogon kasahot ti itsakiran ikapasiyan ipaypasito kagi lumakud-lakud ka na po ngon ka matidiragon kasaho tu inapait ngayon diragon ompo nga idi nga it dalam dilema dong kinarahingan ko don rogon inday rogon nga mo natos tu pakyo anuan kay gasyo jadi ay sera na po katakanlah karasukan sera na po karasukan nga dalam separuh sadar kayla kumbal ka na po dit pilodopon labi kurang iya dihiri bo kapuriman kay nga akani ka isa paruh sadar kadi malayo kumbalok mo ti pilodopon isay do ko tapon kumbalok mo na pilodopon pailatan ka na po di yun di haral tulun na tawga yun ako na po ka mo'y pangonsit dia mo'y panahid dia bobos no sumap kadang-kadang katangay kakupuhob isuang ga sumap ko digi kasaraw kay tukoy ka kumbala ko nun ta ka insan kaya ako'y kasaraw kinarahingan nahi kababasog di ba asaraw ko nagiit katangolon idea datulon
pilodapon kenapa nga pagurawan nila tunturul lapap ka. Irita saraw ko. Kung nagi kasaraw sumambayang. Irini kababasog di ba? Jadi pagurawa ko tunturul lapap hingga di itu udut da kayo gid. Pilodapon na pa nga pagurawan tunturul lapap ipangudot. Hingga di mono tas ako di papinggiyam ba tunturul lapap. Kagura ila tunturul lapap nga. Ay kasari tumagaki kamon pilodapon. Okon na matidi ka tunturul lapap pagurawan ko. Tunturu papingkoyon ngayon po di. Ujung-ujung kat kadada ako di lo makukuno pa di ki. Pira-pira linaid dalam 1 minit yun di. Sanang ako na pa di minamagura. Gaudut idihit pila dapan na nga paguraon tunturo lapap. Ay apa kairi hoy nombalan ko na ri. Mungkin dahare na kontak nga ikinanta-kanta kay na itpulok kadati. Nuno na pa'y gangguan dorogon kumadati takay mila sumap. Suway ko mamaguno to ko ngaran ni Tuhan Yesus. Jadi kapuriman ko no pamiagalit suhangon dorogon ki dalam sadar itidit separuh sadar atau tidak mialala indit mimbulay dorogon mimbulay nit ihati ko piyo kadati Yesus tulungo aku kanto tu ay sa nalansanon dati Yesus nalansanon dati takandot libit tulungo ako iwawang ni tiyadig libit tulungo ako kano po isaya ko diho Yesus pagyalahawan Yesus tulungo ako kanto borasan na tiyad sira kapuriman takad miya galit misaybaw pisaybaw lot rod ara atom ihati sendiri pamalahaw na di Tuhan Yesus Yesus tulungo ako kanto iri nagindad sayra na po na rumikat ti katua gereja tay ka ang anggota tay kay masitarat may panambayang idit nasuang gorogon idiki sa kira na po kapuriman pakasari itulun imiagal ka mitalibit misaybaw pisaybaw iragonom tulun ko piyo nga usahawon nanda dati dat no kadi panudukan di pasar esensyong idi usahawon nanda dati dat kadati sa kiran iswang malayo ki saya kadit karasukan mau pamiton mau menerima kasih Yesus korikot na padhiri Yesus ani siya di Columbus ino pagayrogon nga menerima di Yesus saya mau menerima Yesus Kristus kanu pamiton nuri korikot na dhiri Yesus Columbus kaman pangarogon niri sekarang na pod alanus sampai siya Columbus mau menerima Yesus Kristus boleh jadi no lawi tulun di nga sakira na po dat saya mau menerima Yesus kanu nga kamu tisid ako boros ini rogon ni jadi sakira na po ihati kapuriman di haroy rogon na moy rikot kumadati ki po boros nagya Yesus tulungo ako kanto po sawon na po rin Yesus tulungo ako kanto gya palambusan rin kalambusan na po rin sumambayang kom ugadan na rogon isuang ngaran di Tuhan Yesus meraha daw pagido kama kanto ay asus sa iritong Pinay nga man tadi dati modasi to ka kamu kada to ko podasi iati na po nga tulun kinarahingan nga modasi man boros kuno matitid modasi ako yung matina daray karasukan ni say dita modasi rogon ki nga labi po modasi to ka kinarahingan modasi to ka rogon nga modasi rogon di Tuhan Yesus
Iswanggot ayah pukulan nama dia ayah. Iswanggot Matius 8 ayat 28 gisam da 34. Nunu bukti da muda siragan di Tuhan Yesus. Karikot na di siya id isa kayanan hilad kamayan dat daerah orang nukalo Gadara. Karikot siya dilaki haro di 2 tulun ihila kalabangan ni diragan suanga nakaruba di Tuhan Yesus. Okon na pakakarasukan nga bahaya iti 2 tulun. Iti kerasukan nga bahaya imoti. Hari mumang, hari menumbuk. Gisambot aiso no katama da tumali bahirik kinainan idi. Tu orangit iti 2 tulun. Irini kamon datid haro na pay tulun dat orangit ki. Tok binsusuhuan mati siya lorogon ka. Tapwati matiri. Pasuang kono po ragan, binsuhon ko di ragan mumang. O kono ka mumang katulun, tinano sendiri nga umangan no eh. Kano pa di dinasuang ka ragan di no urusan no kumadahay ka. Hay anak Allah ka. Rumikot ka dihiti mo ikanangko panginggarit dahay ka. Intay pagi ki. Korikot na Tuhan Yesus. Modasih nila. May kapanginggarit dahay ka. Modasih na. Amu asado man tadahiri harhot tinimungan dawagok. No kadi dirogon. Amu di Tuhan Yesus sinuho. Nga minakiano iragon kadiloom. Sa kirano pa mangugad ko dahay suho yahay may undali hilot kawanan babi kahodid ayat 31. Matius 8 ayat 31. Ugadano na pa hayam suho may suang lawagok kadirogon. Apo na ugadan. Modasi na siya gi. Karuba na gim no urusan no may kanangko panindul dahay ka. Apo di Tuhan Yesus na ugadan hara na pormohonan dila. Mangugad ka na po dahay nga nehay suho may suang ilawagok. Modasi. Okay? Jadi modasi ito kay diragon. Nga iragon modasi di Tuhan Yesus. Ino pa'y Tuhan Yesus dati bontugon. Ayam tambatan dati. Dokutur dati. Okay? Jadi ay sa podasi dati. Memang modasi ito kay diragon nga iragon nga modasi di Tuhan Yesus. Sekiranya pemiagal ke manuk. Tasuh lah. Tasuh bay no. Dua no po tasuh dati ki. Mamanaw no gadua. Kata tahuri hitiso. Kori kata hiri walad sampaping. Poinsansang patiki di tasuh dati. Mudah si di tasuh ditulun. Kori riko timoti tasuh tiso. Hingga po da iya na pututan gonti minagidu itiso. Ihati nga iya din nakadaw. Manaw panaw to ko, karuba to ko rogon. Pinsansang patikih dati muda si. Nga, korikoti Tuhan Yesus pagidu irogon. Iya diri bo. Jadi, irogon, apa di Tuhan Yesus na suhu, magidu. Makiano nila. Mangugad ka na po dahil suho, may suang ilap, wogok ka. Bah, jadi ihati na po secara pribadi 6-10 lagi boleh bagi secara pribadi sekirad it sigog kay darumi katirogon kumadati merasuk dati kumaiso mamalaho ta ka di Tuhan Yesus. Yesus tulungo ako kanto. Opurimanan no po dati dat okwati kuasa siyo masih pod kapuriman to ko dalam nama Yesus pagidu kanto. Ino pa yung diang pasar ginduk harno pa kita siya karasukan kagi nga ako nakumbal na kamong siya la
Sebelum pemumuloh ko di ngaran di Yesus pagidu man tadagi ka. Yati nga ya dihi. Aku pa ko pamulaw ngaran Tuhan Yesus pagidu kama kanto memanggil modasi siya di. Yesus na podasi siya. Dalam nama Henry John pagidu kanto nga kay Rako girogon gi. Dalam nama Emi Suwanti pagidu iya hay ngay idi gulod dilo kadirogon. O saraw ko dihit. Ako di kailam otapat ka ti pangalaman dat ang masitar. Haro ditit masitar at may pangugad dorogon. No kadirogon. Ay pakpandeta ka. Iya ngay nagihila rumatinggi di gulo kiga. Akon ka modasi ka pita kadirogon di sebab agaya kuasa siyo. Agayo nagi kuasa di Tuhan Yesus kay rogon. Hino pa'y podasi dati. Kalau kadirogon iya matiit pa yung perbuatan di gulo giga. Songkoro tingayam. Agu ta ka nagidi diri. Pero ito na dirogon gi. Haray mati ka pa'y di. Kontak na ko na pa di. Ragon do orangit ti ka pupatingayam. Tampinay Jalius Nupin na polom paing ka perbuatan di siyo ka. Tampinay Sherwin paing ka. Rick Welly paing ka. Tampinay Justin paing ka. Isay pa atumias. Sa balong ba aray tangaran magido ka nagi. Hari pengalaman ako di asarom isay pastor di minanarita bo. Nga akon kahitid dati lang. Haro din nasuang gorogon to kompositar nga itu isikulan gyagi sekolah college record nga mo tito kompositar no kadi dirogon saray tandirogon ni perbuatan dito kompositar dia ini begini ka sebelum mo aray to dia ngaran magidu ko lagi mundarang ka na pa diri, rayta na din nuno dia perbuatan, ay lahan di rogon gi. Ujung-ujung ka sangulun po haminundarang. No kadi di rogon, iya nga iya ti perbuatan ka. No kadi di mositar, nga mga galis-galis na tulo. Otopot na gid iya di perbuatan ko nga, nakapakiampo na ko na di Tuhan Yesus kasyo. Nala irogon. O insanan takot kita tidak bebas dari dosa. Kidusa nga ito ka na pati. Ay sa na pa dosa no o kan na kahit pamagunan dadanda. Nga mantad ko kidusa nga ito ko hiti to ka pamagunan. Sayra hineragan na may suang ngonto ka ugaday. Iya na may pangugad ho kadiragan. Paing kabo perbuatan no ka. Ako nan na pa dati. Sebelum ba mangugad ka diragan, ako nun ta kapadosa dati kumat pinarahingan. Tuntutan ni diragan ni red antakan ni de. Atapot na giragan. Nga nampunan at kinarahingan ni dosa ko kantag ya. Modasi siya di. Miya galo di tasod kori ko ti bong kuwatan do taso nga tumias sa po may lawan ki. Ragan nga ya di. Kadlo ragan. Ugadan no na po yahay suho ay may suang luwagok. Apo na ugadan. Ay sa poboros. Jadi no kadi di Tuhan Yesus. Ongay no kasyo. Ang pagidu ko ka. Pagidu mo ti rogon ongay suanggit. Iyut babi wogok hinggonoy minanangkos minagidu amo minituhon. No kuno to minituhon. Boleh jadi dat minadasi. Sakira na po baparang ki. Ako ato kay kumbal may baparang iti bo. Nga asaro ko mintang gitayangan. Sa balong pod ala nandoy ipasukan ni di. Sa balong po kari katimuso kumiras na gimantan. Ka. Ilorogon nga yolo
natampurasian matu di Tuhan Yesus tuhun ngai napa. Wah, jadi kada tok na di pada si dirogon. Ino pa pada si dati nga iati asumilir rogon. Iri pada si dati. Itulun sa pitulun sumilir rogon. Tulun sa pitulun na pa sumilir rogon, lagi bahaya itu tulun sa pitulun. Asanong nagi rogon kay tulun sa pitulun na sumilir rogon. Jadi narik oh ya kalabi na ditimpu dati konsi kau do kinampayan dati iswang dat. Kay sisan dati kasobon bay no. Anaruh pemati hadilo. Tuk aransak mo ko di rogon gi. O minat nga ito ko rogon ay. Isuang pelajaran nga numaru no po rogon. O minat to ko pemat rogon itu. Oke, jadi kesimpulan ti pelajaran dati sumakit to no po. Iso tanda de pagangatan dati dat I will go kumakin rahingan. Gongguan to kalorogon iso ipanggilan da I will go. No poit kajadi di pemagunan panggilan nga dati dat I will go. Rumikat kumakin rahingan. Oke. No kura tu kinarahingan rikoton dati isya na bontugan dati. Isya na pagandasan dati. No kalo isya na giasan dihon dati. Okay? Amen. Bah, sumikul na di bay na ki. Amangku di mumbangan kapi ya. Mabisusuay katapulimanan Toriri mo Luto sinuwala Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korong memori Ay soko irat sinunod daw kadang kotong Yesus ni sondihon Kanang may sisa takad iswang sambayang kinarahingan isang kerjaan surga konsi kau da kaswaban di bayna na limpupusan na di dahay ti pagisisaan dahay maya iti kasalimbahan dat sambayang gudusun nununa pay nawayan dahay iswang dat pelajaran di kaswaban bayno nga manahak dat panudukan dat kain samakan dahay kumadia o gumuot kabalingkahangan dahay o gumuot lagi karahian dahay kelemahan dahay nga punaya tarimo yahay sebagai tanak-tanak no. Tuhan timpo diti sumabayang yahay mentokot ay sana na jemaat no tambalot dahay dit amu sihat nuno na po sakit diolo hingga na po ila da timpo dondo maila uhupay anway lok kalidasan datinan kalingasan sekira mayang pwede karahian no nagi anway ila da kagarasan da ginawa tumagwang kakantakan iti. Tuhan berkata lagi pagindalanan ng buruan dahay datadaw duhay na. Iti nasambayang dahay iswa ngaran di Tuhan Yesus. Amen.